नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका ति मते उड्या वर्ग यट इना तचोय वैचंगु बिदि व्यवहार यट कोपालेगु निम्ति सकल उड्या वर्ग यट ठुबु बुढा निंका जना सक्सिन ठुकी यट नाला काई ढैगु पलसा कय जना बिदि व्यवहार ढैगु उड्या परम्परा सभ्यता व संस्कृति चिंख या नचनगु बिदि व्यवहार यट अर्थ ठिका संस्कृति व परम्परा लेंका टे मागु लेंका टेगु मुआगु टोटा छेगु या मामा ठा परिमार्जन या नगने शुद्ध उड्या टेगु बिदि व्यवहार यट समृद्धित या नटे आधुनिकता या नामे विकृति मया ई कथन नु पुस्तायत लुएक नालकागु नु व्यवहार यटन परम्परा रीति मशंक नालका उड्या समाज आर्थिक रूप मिश्रित समाज जुगली सकल उड्या टेस हरेक आर्थिक वर्ग न नालका अपुगु कथन नियम देके व्यवहार या बले संपन्नता या आडम्बर मवेके अनापसेक आर्थिक भार वैगु ज्यामया मचा बुसाने से ई पाटकय व्यवहार फुकहे लस्ताए जाखन जोगली लस्ता पंकेगु न मनुया स्वभाव खटैगु लोमंके ठाउँ या ई लुएक ई या बचत या कठ जुठा टक अपुक व बचा इलंगाका विधि व्यवहार कोचाके हु पाके बिचाया सक्सित जोजल्पा आन्याना दिशा उड्या समाज विशेष इनापो उड्या बुख सामाजिक विधि व्यवहार सुधार याना सामाजिक आर्थिक सुधार यान यंकिमागु खैट सक्सिन ठुइका ठुक्न छला यंगित उड्या समाज इनाप बहुमचाइट गए छे बले उड्या समाज ढार्न कठ अपोलो निपा किस्ती बढे नाम मटे बहुमचा दुका दुका गए साके बले वो जिला जन दुचाके बले छु कठ या उपहार मबी बहुमचा क्याट लसो वने बले छिगु उड्या संस्कृति कठन दुचाकी बले तिनी ससले नाप्लाक दुहा वनेगु चलन जोगले विवाह एम मिज लसो वनेगु चलन मया म्या मचाइट ख्वासो वने बले निपा किस्ती अपो बडे याना मटे बहुमचा लेरालु वनी बले छेज पिओ पाजु खला पिन्सा जको उपहार बिगु या गुर्जु पिसा ठौकने म्यामचा पिट बिबले मा बोयल हाटे म्यामचा लाटया करवा लढा हाका कन्यादान ढका पाठ बना याकेगु यानवै चंगुदु ठो उडाटेगु चलन मको उडाटेगु चलन धेगु म्यामचा पिटबी न्य माजुजिया वो मेसा म्यामचा ठने ढुंका म्यामचा ठ मायल हाटे गवे बिका गुर्जु पाठ बना लागवे बिगु ख ठुक्ट लढा हाका कन्यादान मयसे ठगवे नापा निसया संस्कृति कठ माइट लागवे काकेगु चलन या ठुक्ट उड्या समाज न्याकवै चंगु विधि व्यवहार यट सक्सिना नाला उड्या समाज यट ग्वाली यान्दी धैगु दुनुगलन से भल सकया जोजोलपा युट्युब च्यानल हो फेसबुक पेज पाखे निना दिया चंगु जाजो उड्यास एपिसोड पेसा व चेन्याउ या जी जाजो न्याकामी सुम्या स्थापित हो उड्यास टीम पाखे जाजो निना दिया चोपी सकल भाजु मेजुपिन्द दुनुगलानी से हना बनाना पल लस्कुस्ते छनाचना
न्याप्लिन थे थाउया जाजोया सुबारम थोन हेपुसंगु बा लागु जे बाग भैरव थागु मेना याना चोना
सकलय मन तू नचना हे पुअं का बीला छपिया जो चढ़ा हे पुअं का बीला तीजुल लोके आज याद कृपा सकल जान जाने तीजुल लोके आज याद कृपा सकल जान जाने जय 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 आज भैरव श्री गुसारणे जय 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 बाघ भैरव श्री गुसारणे जय 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 आज भैरव श्री गुसारणे जय 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 बाघ भैरव श्री गुसारणे जय 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 आज भैरव श्री गुसारणे जय 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 बाघ भैरव श्री गुसारणे ठोबाला गुन हेफुसुंगु जे बाग भैरव थागु मेनिंगा हाकनस्का ज्याजो उरासा निना दियाजो पि सकल भाजु मेजु पिन्द जी ज्याजो न्याकामी सुम्या स्थापित पाखे दुनुग्लानि से हना बनाना पन लस्कुस्ते सनाचना जिगुठो ज्याजो उरासा न्याब्लेम बुतबार ठो हे युट्युब च्यानल अपलोड जुइगु जुनी जिगुठो अफिशियल युट्युब च्यानल लाइक शेयर सब्स्क्राइब याना दिता इना प्याना जना अथे हे थो हे लिंक जिगु फेसबुक पेज न शेयर जुइगु जुनी जिगु अफिशियल फेसबुक पेज न लाइक व शेयर याना दिता इना प्यासी आ दासा ची ज्याजो या दक्लिन हापांगु बजा हाकगु दिपा पाखिउने दिपा रुंगा थौया बोत ह्याक्यु एजुई थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर नुगोया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. थगु जल से किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार निनसिया पेतत्या इनिसे खुतत्या इ तक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. ठोचिच्चा हाकको दिपारुङका हाकनस्का ज्याजो उरासन्य नादियाजो पि सकल भाजु मेजुबिन्दा ज्याजोले लस्कु स्यासे आ दासाची ज्याजो या दक्लिन हापांगु बो पाखेवने थौ या दक्लिन हापांगु बो ख उरा बिति व्यवहार चास ची सहकर्मी मेजु प्रेम हिराठुलाद जु पाखे थौ या उरा बिति व्यवहार निने सक्षित जोजल्पा झिसा लानवै चनगु झिगु मा भा नेपाल भाषा साहित्य उडा चोमिपी न्यवेगु चले ठाउँ मेजो प्रेम हिरा तुलादर जो चया दिगु नेवा नेलवास तैगु सफ्टी दुठ्यागो कवि केसरी चित्तदर हृदय न्यवे तेनगुडो कवि केसरी चित्तदर हृदय नेपाल भाषा साहित्य ठकागु निम्ति पेंग ठाए नाप धर्मा देते धर्माचार्य लिउ पिडम नेपाल भाषा साहित्य खया तस्काय ना जाम नेपाल भाषा निधि थाउ जीवन पर्यन्त सर्वस्व पाना छाम छम महापुरुष साहित्य शिरोमणि कवि केसरी चित्तदर रेजो ख ठजाम नेवा भा साहित्य संस्कृति कला डुग्गेको ज्ञान डोम नेपाल भाषा खय छम अग्रज स्वर्गीय पाजो चित्तदर रेय जन्म नेपाल सम्बत ढो छिव नि खुड बस्ला गा
एकादशी खुनु न्यट तुन्छे गली जुगु ख वेकयमा ज्ञान लक्ष्मी व बौ द्रविडर तुलाडर ख वेक यात न्याट डुब्ले श्री पञ्चमी खुनु निसे आँखा बङ्केको सुरु याना लिपा छे हे पण्डित तया संस्कृत भाषा या सार स्वर व्याकरण काव्य न बङ्कल व्यापारी लागि लासा जाय जन डिम ठ अब यात चिठी पत्र चुए माग्ने वेकल अंग्रेजी भ्यान सेका दिल वेक छिन्सो र डुब्ले टख छे साउ भाजुर कंसाकार या म्या मेजो ज्ञान प्रभा कंसाकार नाप हिपा जोगो ख बुड्ढो पासक या पाप देश ढेगु डक्ले नापा चय दिगु कविता पिडेसा निसे चेगु यान्दिम ठेक चित्र रेजु निरन्तर रूप ठाउ जीवन काछी नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्र लान्याका चागुडो वेक या ठुगु कविता नेपालले मा भाषा छु चेगु प्रकाशित या मजिगु इले धर्मादित्य धर्माचार्य सम्पादन कलकत्ता पिडङ्गु बुद्ध धर्म पत्रिका या 2 अङ्क 1 नेपाल सम्बत 1046 साले पिडङ्गु ख ठुक्ट नेपाल भाषा चुएगु याव छको रानसकाले चोपिन्त जुद्ध शमशेर दरबार सदा छिमसा नेवा भाषा चुए मटे यदि चुए माछा राजभाषा नेपाली जग चो मोक्ष भीम शमशेर थे सजा भीमालिरका हुकुम जुल ठो हुकुम न्याना नेवा भाषा चुएगु टोटो बिन दुसा चित्र रेजु झन् नेवा भाषा जग चुएगु या निर्णय यान्दिल नापन ठ के हे मोटलक्ष्मी उपासिका याटन नेपाली भाषा चुए मटेर काटाइदिल थबले वेकअप स नेपाली भाषा न शारदा पत्रिका चुएगु यान्दिगु ख ठोक्ट ठम नेवा भाषा जग चुएगु निर्णय या टुसेली थट छन्द चुएगु सेना बिउमा कवि योग बिरसिंह कंसाकार त गुरु थाप्ना याना साहित्य सिर्जना यागु ज्यान्याका दिल ठुगे इले अर्थात् विक्रम सम्बत 1997 सालले राजनीतिक पर्व ठिठी कारण छप्च नेवा टेटन जेल दुने सोट्ने अंकल ठबले हे चित्र रे जुन कारागार भाषलाट वेका एटा नेपाल भाषा सफु चल अलि छापे याटका खुड कैद्या सजा बिल तर जेल दुने न सुनको जना मर्से वेकलन आपला हे साहित्य सिर्जना यान दिल ठबले वेकल आपला कविता नापा सुगत सरोप थे जागो महाकाव्य न चै दिल ठुगु सुगत सरोप महाकाव्य महामानव भगवान बुद्ध जीवन याटकया चय दिगु ख वेकल बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तरीय अध्ययन याना तै दिगुले न बुद्ध जीवनी महाकाव्य विषय कथन लिया दिगु ख बुद्ध जीवन याटकया दिसा ठुगु महाकाव्य पूर्ण रूप नेवा संस्कृत याट न्यवया दिगु दु उकि ठुगु महाकाव्य नेवा संस्कृत या न्याक ख ढकाटा बहजो नाप चित्र रे जुन ठो संसार हे प्रले जुसा यदि ठुगु महाकाव्य छगु जग लेंके फट ढासा न नेवा संस्कृति गमले ननी मको ढका तैदिगु दु ठोक्न वेकल नेवा भाव संस्कृति लेंगे त सक्षिता मसिके बीत नेवा संस्कृति विषय आपला हे रचना चाहिँ दिगु कविता निबन्ध बाखा आदि न्यागु विद्या चाहिँ दिशा नेवा संस्कृति त टोफिका दिगु मडो ठोक्न वेक कृति स्वय यंकल ढासा छिगु सामाजिक जनजीवने छल वैचनगु सांस्कृतिक परम्परा यता डुग्गेका ठाबिया टग्दु छम माम ठ मचाय वर्णन याइथे वेकय न नेवा संस्कृति बारे न्याको वर्णन यासा मफो त्यानो मचा ठोक्ट नेपाल सम्बत 1065 साले जेल पिहा झाबले जना झागु सुगत सौर महाकाव्य नेपाल भाषा जक पिडंग मखो अंग्रेजी नेपाली न अनुवाद ज्या पिडन डंको गुडो अथे वेकल जेल दुन्चे दिगु कविता संग्रह त कवि रे कथा नेपाल सम्बत 1067 गौतम बुद्ध नेपाल सम्बत 1067 व अन्तर्ध्वनि लिपा वेक झेल पिहा छाया पिकाडुल ठुकठाय वेक य पद्य निकुञ्ज हृदय कुसुम देग ठोन जिमु वैट हे छु मे चीन लुमना महामञ्जुश्री याट नेपाल या बुख या कमिया चा आदि कविता संग्रह त पिडंगु दुसा वेकय बब्रु वाहन खण्ड काव्य न पिडन वेकय चित्तै चिन्तन हृदय झंकार सफो नेपाल सम्बत 1160 साले वेक मडे टुङ्का टिनी पिडंगु ख अथे विक्रम सम्बत 2003 साल निसे नेपाल भाषा सफो पिकाट नेपाल भाषा प्रकाशनी समिति पास या मयाका विषयले थिथि सफो पिडन नप नेपाल सम्बत 1068 साले साहित्य थिथि बिदा छठा टया वनागा ढैगु सफो पिड्न ठुकी पिडंगु वेकय छुचे ढैगु निबन्ध नेपाल भाषा नापाङ्गो निबन्ध व साक्यानी छरा पेख नेपाल भाषा नापाङ्गो छरा पेख ख
ठुक्टा चित्तर रेजिया मचा साहित्य छि मचा छगु नेपाल सम्बन्ध 1067 साले व छि मचा निगु नेपाल सम्बन्ध 1068 साले पिड्न नाप नेपाल सम्बन्ध 1072 साले वे कय नेपाल भाषा गे चेगु टेगु व्याकरण य सफुन पिडन साहित्य ठिठी बिदा लान्याका दिम ठेकल बाख बिदा न ठगु चोसान्याका दिगु दु ठ जेले लाभले जेल दुनिन ओ पिने चै तय दिगु बाख तमुना नेपाल सम्बन्ध 1068 साले खुपु बाखन्छ सफो पेके दिल ठुगु खुपु बाखन्छ बाख सफो नेपाल भाषा साहित्य हे नापाङको आधुनिक बाख सफो ख ठठिया नेपाल सम्बन्ध 1078 थाबु नेपाल सम्बन्ध 1088 साले मिन मन पौ नेपाल सम्बन्ध 1090 डायरी बाख सफो न पिडन ठठिया वेक नेपाल भाषा निबन्ध चेगुलिन लिपलाउ खनमरो नेपाल संस्कृति देगु निबन्ध पुज नेपाल 1092 साले पिडङ्गु दिशा महाची ने नेपाल संस्कृति देगु यात्रा वर्णन सफुन 1084 साले पिडङ्गु दो अथे नेपाल साहित्य इतिहास व साहित्यकार पनि जीवन सम्बन्धी सफो छिगु साहित्य नेपाल सम्बन्ध 1074 साले व छिगु साहित्य तसा नेपाल सम्बन्ध 1094 साले न्यु सफो छि सक्सिगु न्याने नेबुया व नेपाल भाषा साहित्य इतिहास निम्ति तरंगु योगदान बियादिल ठुक्ट नेपाल भाषा साहित्य खेले सुइगुले मलेको सफो पेके दिमो वेकल नेपाल भाषा साहित्य खेले मचा साहित्य निसे महाकाव्य खण्डकाव्य कविता बाख निबन्ध व्याकरण जीवनी नेपाल भाषा साहित्य इतिहास आदि फुकहे विद्या लान्याका दिगुडु उकि ठेक छम महाकाव्य निबन्धकार बाख चमी सक्ता ख अझ ठेक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व ठिना चोम छम साहित्यकार ख विक्रम सम्वत 2007 सालले राणा शासन कोडला प्रजातन्त्र वसेली नेवाटेस न ठगु महाबस चुए बन्डट ठबले नेपाल भाषा यत्न स्कुल कलेज दुठ्यागु निम्ति वेकअप आपला कोटा यान्दिल फलस्वरूप वीरगञ्ज नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ पाखे नेपाल भाषा यत प्रवेश सिकानी साहित्य रत्न टक जाँच विद्याका बिल नाप सरकार नेपाल भाषा यत स्कुले पूर्वीय भाषा कठ्या मान्यता न बिल ठुकियाट मागो बन्दोबस्त वेक चित्तर दे जोइ हे यान्दिल लिपा आइए बीए तगमे नेपाल भाषा विषय दुठ्याकी तव नेपाल भाषा पीएचडी या डेके निम्ति न वेकल आपाल स ठेका दिल ठुक्ट यान्दिगु वेक या कुटल नेपाल सम्बन्ध 1098 श्रावण या 17 निसे डिग्री बाई डिजर्टेसन प्रणाली कठ अनुसन्धान याका एमए याके बिगु यात नाप पीएचडी याके बितन त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वीकृति बिला ठुक्ना एमए व पीएचडी या डेकेगु नीति यान दिगु वेक या अनवरत कुटा व संघर्ष सफल जुल ठुगु नेपाल भाषा खेले वेक या तरहंगु योगदान ख ठगु छेम्बुटक नेपाल भाषा ख्याइत लन्डीमा ठेक नेपाल भाषा साहित्य ठका नीति छ प्रेरणा स्रोत ख वेक या तिब व हपाल आपाए भाषा सेवी साहित्यकार पिनी जन्म जोगुडु न्याम नापलासन चुएमाल ढयानो पत्रिका या ग्राहक जिमाल ढयानो व नेपाल भाषा बङ्का चौपिन्ट पत्रिका पिक्या चौपिन्ट सफो पिक्या चौपिन्ट हपा बिया सक्षता नेवा जिया ठमा भा नेवा भाया उठानिया जायामा ढेगु नुगले ठ्याङ्ग ठुइका बिउमा छमन्य लुवा ख वेक या ठोदूरदर्शी पला नेपाल भाषा ख्याइ लागि तरहंगु योगदान ख ठेक नेपाल भाषा या छम सिद्ध हस्तम साहित्य कार्य नाप्नाप छम कुशनमा कलाकार न ख ठेकल नेवा कला जागु चित्र त आपलो चेदिगु वेकल चेदिगु योगिनी सती देवी लोना चोम महागाड्य वसुन्धरा कपा फिना चोम मिसा समायन चोम मिसा या किपा वेक छम कलाकार खटेगु स्पष्ट जो ठोक्टा हे नेपाल भाषा साहित्य खेले सक्रिय जिया यान जनदीमा ठेक नेपाल सम्बन्ध 1091 साले कन्या मन्दिर हाई स्कुल या हेडमास्टर केदारनाथ न्युपाने मडुगु शोक सभा नवाना चोचो वेक इट आचाकालिङ कल ठब्लेन से वेक या ठगु जौ लाव टुटी बालक जाम बिल अटसान लिपा भचा जीवन टुटान्चु या वे माठा टक वने उयान दिल जव मोफ्स देबा लाटा जो सांचुएगु टोटा मडी अथे सुया छु न्यन मा सबे कैठा वै पिण्ड मामागु सरसला बिगु खकनेगु जयना हे जना दिल नेपाली प्रजातन्त्र वसेली थ मा भाषा चुएगु प्रकाशित या गुण स्वतन्त्र थबले नेपाल भाषा विकास लागि नेवाट मुना निनी सहल सभा सम्मेलन ज्यान्टु जन ठय चले वे कय
सक्रियता सकल निवाटेगु सामूहिक कुटल नेपाल सम्बत 2071 सिल्लागा 10 खुनु नेपाल भाषा परिषद निसोनेगु ज्याजुल नेपाल भाषा परिषद निसोना नेपाल भाषा सफोय प्रकाशन यागु नेपाल ऋतु पौ पिठनेगु राष्ट्रिय विद्यापीठ पाखे सञ्चालन यागु नेपाल भाषा न दुठाकेगु परीक्षाया आयोजना यागु ज्या न्याकल ठोज्या न्याकेगु लागि चित्र रे ज्या टरंग योगदान दु ठुक्ट नेपाल भाषा साहित्य कला संस्कृति न्याकेगु ज्या नेपाल भाषा परिषद पाखे वेक्लो आफ्नो ज्यायन जागुदु ठुक्ट ठाउ सर्वस्व पाना नेपाल भाषा साहित्य कला संस्कृति न्याका यंके निन्ति ठेक्लो याना दिगु निरन्तर सेवा व योगदान एट कदर यासे नेपाल सम्बत 1076 बसलगा 454 साहित्य शिरोमणि पदवी जेछालसा नेपाल सम्बत 1076 तसलागा 10 खुनु श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव पाखे कवि केशर देवको उपाधि छापिया बिचारा अठ्यावे विक्रम सम्बत 2012 साले श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देव या शुभराज्याभिषेक पदक व विक्रम सम्बत 2031 साले श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव शुभराज्याभिषेक पदक न विभूषित ज्यातिला अठ्यावेक्ल यान दिगु साहित्य सेवा या सम्माने नेपाल सम्बत 1075 चोसा पाखे वेक या नियड बुढी व नेपाल सम्बत 1097 पल्पसा साहित्य ख्या पाखे नैड बुढी हना वेक या अभिनन्दन याटा नापा वेक या लुमन्ती ठाउँ वेक या छेटुन्चे गली नेपाल सम्बत 1133 जिल्ला ठो द्वादशी शनिबार चित्र रे स्मृति संग्रहालय चाकेटुङको उडो ठोक्न नेपाल भाषा साहित्य कला संस्कृति लागि जो मधुको योगदान बिया झाम चित्र रे जो या जीवन नेपाल सम्बत 1102 तसलागा तृतीय खुनु कोचल ठजाम महापुरुष देहा बसान नेपाल भाषा ख्याइत टरंगो छेटी जोगुडु तरची सक्सान लोमंगे मजुम नेपाल भाषा ख्याया अमर म साहित्यकार चित्र रे ठाउँ मडिया वसा वेक योगदान वेकया ना नेपाल भाषा साहित्य इतिहास अंकबले हुयाउनी मखो नेपाल भाषा साहित्य खेले अद्वितीय व अविस्मरणीय योगदान बिया झाम ठेक नेपाल भाषा साहित्य आकाश न्याब्ले थिना चोनी थजाम नेपाल भाषा साहित्य अग्रज याट सरिडे लुमंका नेपाल भाषा ख्या टब्या याना यंकेटा वेकया लपुलिना यहाँ वनेगो छि सक्सेगो कर्तव्य ख सक्षित जजलपा आ न्यना दिस उडा समाज सुचौ व बुख उडा समाज बुलेटिन कै दिस व त जिगो शेर्पा ट्याका दिस उडा समाज सकल दुज पिन्स समाज पिठंगो नुगु बुलेटिन कया दिटा इना प्यान्चना याक्न यान दिस बुलेटिन या प्रति सीमित जग डुगली फुक मुंका सिधे न्याय याक्न ठागु प्रति कया दिटा इना प्यान्चना छि ठागु बुलेटिन ठाठाउ खलपुच उडा समाज जाकुठी बा उडा समाज कार्य समिति दुजपी पाखे कैदी फै बुलेटिने दुठाका टागु प्रतिक्रिया फारम फिडब्याक फर्म जाका ल लाइपी दुजपिन त भाग्यशाली चिट्ठा लक्की ड्र स बोटी काकेगु जुई तजिगु सिरपाट ठुक्टाडो फिलिप्स इन्डक्सन स्टोभ कुसा टाटा या ठिठी जोल चकलेट बक्स हर्बल चिया ह्यान्ड वाश नाप मेमेगु यक्को तजिगु सिरपाट छि जाका दिगु फारम वइगु बैशाख महिना दुने ललान दिटा इना प्यान्चना ठो फारम छि सामाजिक सञ्जाल भाइबर बा व्हाट्सएप पाखे न छ हाइडी फै उके निन्ति थए उपस्थित जी मागु आवश्यकता मरु तर बुलेटिन या हार्ड कपी ढासा चोय नेठन टगु ठा पाखे हे कयदी फै भाग्यशाली चिट्ठा 2082 साल जेठ 15 खुनु लिकागु जुई 2083 साल जेठ 15 खुनु लिकागु जुई सकल दुजा पिन्ट ठुगु जाजुले बुटी क्याट इना प्यान्चना उडा समाज असये कर्णदीप 2 नम्बर चिताया व्यवस्थापन उडा समाज मिति 2082 साल चैत 4 गते बुधबार खुनु ये महानगरपालिका 15 वडा कार्यालय पेश यागु निवेदन आधारे वडा कार्यालय यागु पौ उगु संरचना व्यवस्थापन व सञ्चालन यात मागु अनुमति प्राप्त जोगु दु
नाप ठुगु व्यवस्थापन कठ दाह संस्कार लागि मागु सिंह आपूर्ति नेपाल वन निगम पाखे सहुलियत डरे व्यवस्था जोगुडु संरचना सञ्चालन लागि मागु प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था न जुइ ढुङ्गु गुडु गुठ्यार पिन्स ठगु पाखे दाह संस्कार सम्बन्धी छुन कठ प्राविधिक ज्या गठिकी पुसा ठकागु कोकागु सिटेगु च्याकेगु दाह संस्कार कोमचा तल्ले छु या माली मखु व्यवस्था जोगुडु दाह संस्कार खर्च प्रति दाह संस्कार टका नेडो न्यास निर्धारण जोगुडु सेवा शुल्क पुल्त अनलाइन QR कोड या व्यवस्था न जोगुडु ठो डक्व व्यवस्था या आधारे सकल सी गुठी पिन्त चिटा नम्बर 2 छेलेगु ज्या अपुइगु व सुविधा जुइगु अले ठुकी छु अन्यल बा अलमल मजिगु आशा समाज यागुडु यक्वेकु सुब्यादे छनाचना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुलादर जुया त वेकन चिसकसित थौया उडा विधि व्यवहार कनादिल आथेयाना छिक भिन्ताना छुना विधि व्यवहारी बारे कने मन्दुसा चिता सुसा ब्यादि त इना प्यासे आ हाकनस्क पच हाकगु दिपापा खिवने दिपावने न जिगु थो अफिशियल युट्युब च्यानल हो फेसबुक पेज लाइक शेयर रो सब्स्क्राइब याना दि त इना प्याना छना गनौचित न्यापया समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चुंगु खला यदि खसा थौ हे जाँच दिस न्यापया लुया लक्षण त न्यापन मो डाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. थस्या मर्गा वेला टाइगो थटे याना चना मजिल चासा छक फुल बडी चेकअप या वनेनु गले क्यों नि उडका ठिकै गा बसिवला मकोटाया जमले डुगु सुविधा सम्पन्न गु ग्रान्डी सिटी हस्पिटल डंक बालाक फुल बडी चेकअप याना चंगुदु हजुर शनिबार या विशेष पैकेज 5560 वंगु बेसिक पैकेज आ 2500 जक नप 13440 वंगु बोन मिनरल सिटी स्क्यान नप डुगु स्पेशल पैकेज आ 5000 जक मौका या फाइदा का दिस फुल बडी चेकअप थथे याना दिस ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौँ टेलिफोन नम्बर 41635004163700 Admission open for playgroup at Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350. माँ भाया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350. A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदेय छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमङ्का दिछ सम्पर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 4377201 4377201 ठोचिचा हाका गुडिपारुङका हाकनस्का ज्याजो उरासने नादियाजो पि सकल भाज मेजु पिन्ता ज्याजोले लस्कु स्यासे आ धासा ची ज्याजो या मेगु बो पाखे वने थौ या मेगु बो ख उरा बुखै बारे थागु खसा उरा बुख दयु उरा त दुने ज्याजुङु गतिविधि बारे थागु ख उरा त दुने न छुछु ज्याख त ज्याजुङु दु आले वो पुछ त गेनान हने वना जुङु दु धाका ची उरा बुख पाखे सकसित कने गुख चास थौया उरा बुख ची सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुलादर ज्यू पाखे नेने सक्सित जजल्पा आ न्याना दिस उडा बुख
कसा टर गुठी पाखे मंका ढा बाजं बोजा कसा टर गुठी कसा युवा पुचाया गोसाले जनबहा दुने जनबहा देव जनबहाय बारे वेबसाइट क्यूआर उलेजा व सांस्कृतिक जाजो नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पी खुद अनाला गा सस्ती 2083 साल जेठ 23 गते शनिबार नि बहनी जनबाले टजिक झझ ढ्याक कोचागुडो मु ज्याजोय रूपे जुगु जनबाय वेबसाइट यागु क्यूआर उल्जा कसा टर गुठिया नाय अशोक जटी कसा युवा पुचय पदाधिकारी पिव अवलोकितेश्वर सुधार समिति नाय नीलकाजी साक्य पाखे मंका कठ यानदिगु ख ठुक्ट क्यूआर उलिजाय झोले जनबाह्य गुर्जु पिसा जनभाद्य धल मन्नपे चना स्वस्ति वाक्य व वाचन यान बिजागु ख उडा टेगु खुगु टा बाजा खला पिमुना गोला बाजा बजाय या उठुगु बाजा बजाय चले जनबाह गोला बाजा खला अस बाजा गुठी नेट तुलाडर गोला बाजा ताम्राकार गोला बाजा खला तेबा गोला बाजा खला व स्थापित गोला बाजा खला पिसा सक्रेता केना बोटिकया मंका थाना बजाय यागु ख जनबाले जनबाह द्यायलु न्ह्यने जोगु ठुगु गोला बाजा बजाय यागु जले डकले नापा ठैटी मानन्दर गुठी पाखे कर्णामे डाफा ठ्यागु जायागु ख ठुक्टहे कर्णामे चर्या नित्य नमामि साके होला न्यबुगु ख ठुगु चर्या नित्य चर्या गुरु स्वयंभू रत्न साकिया चचा मे जोगु खसा ठुगु चर्या नित्य संगीता साके सनदिगु ख ठुक्टहे बाजा बजाय चले जनबाह गोला बाजा खला पाखे कर्णामे ग्वारा ठ्यागु जान जोगुडो नाप ठुगु खला पाखे सांगीतिक खेले तस्क लोक वागो कान्टा डबडब नाप जाना धा बाजा थाना ठगु प्रसिद्ध बगु ख ठुगु जाजले कान्टा डबडब पाखे न ठगु येपुगु सांगीतिक जाजो न्यबगु ख ज्याजो या अन्त पाखे ज्याजो त तालक त बाजा थाना टिब ब्योगु खला पुचा पिन्त मटनाई ची कसा टन गुठिया नाय अशोक जोटी कसा जो ललान्दी खसा खाडा गा कसा मिसा पुचया नाय अमिता कसा जो नेका दिगु ख मे हालमी एवं लिपि प्रशिक्षक पवित्र कसा व कसा युवा पुचय नोकु प्रविधि कमल कसा जो न्याका दिगु ख ढकले नापा उडा मे ह्याका सुरु जोगु उगु ज्याजुले कसा तर गुठिया नाय अशोक जोटी कसा जो लस्कुस नुचु बिया दिउ खसा जन बहाद्य या गुर्जो नील काजी साके जो ठुगु बाजा बजा तस्क बालागु धारण तय बिजासे ठगु नुगो ख तय बिजागु ख ज्याजो या लिपांगु बो कठ झिलमिल ध्याक बाल का टगु जनभाले जनभा पैंटा पुचा पाखे पैंटा पुया केना ज्याजा कोचा गिगो जान जोगु ख ज्याजो सुरु जुइ न्य हरेक गोला बाजा खलक ठठगु बाजा थाना चा जनबा ड्य देग चाहिलेगु जा यागु ख तव समाज डमुजा व टमुजा येगु तव ताम्राकार समाज ये या गुकोगु डमुजा व न्याकगु टमुजा वैगु जे 30 गते शनिबार मरुइटे बैंक्वेट भौके बेजिगु जोगुडो ठुगु ज्याजुले डमुजा या उल्जा वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक प्रतिवेदन शिल्पा ललाई व हन्जा येगु जोगुडो ठुक्ट हे डमुजा पहा पि पाखे भिन्टुना नोचु बिगु ज्याजुइगु दुसा जुइगु दुसा डमुजा कोचाका आया जस्न पुचा या कार्यकाल पुवंगु कोस्ता न येगु जोगुडो समाज नोगु जस्न पुचा या नीति लेजा येगु न उगु न जुइगु उगु त मुजा उमेद बारे ना दुटिना पौ जेठ 25 गते तक पिट बिगु ज्या उमेद बारे ना दुटिनेगु चैत 26 गते दाबी विरोध जेठ 27 गते लिपांगु ना ढला पिठनेगु 29 गते येगु जोगुडो ठुक्टले लेजा भोटिकाट 2043 व 2084 व 2050 या जल हाप नोडा अनिवार्य रूप या मागो नोडा रसिद अनिवार्य जनवे माग ख ढागुडो ठुक्टा या प्रतिनिधि छया हे मागो अवस्था जल हाप रसिद ल्युने अनिवार्य रूप अख्तियारी बिया हे मागुन व्यवस्था यागुडो नोगु जास्न पुचाइ लेजा नाय छम नोकु छम मु छान्जे छम डाँबरी छम व
खुल्ला दुज सोम व मिसा दुज छमय नामक गुमसिया लेजा जुइगु ख उडा सहित ढागुडु ज लाप कागु ज्या जेठ 28 गते टक्क जक जुइगु ख समाज ढागुडु श्री दुख गुठिया एनुअल प्लान या जाइद अन्तिम रो बिगु निन्दी संरक्षक पुचा व जास्ना पुचायम मंका मुजा नेपाल सम्बत छिन्छस व पी खुड अनालागा सप्तमी 2083 साल जेठ 24 गते आइतबार खुनु सूर्य हेरिटेज होटल प्रारी ठबैले शनिले चोनिक ज्यायागुडु तस्का महत्वपूर्ण निर्णय यामागु मुजा जुगुली सकल दुजा पिण्ड अनिवार्य उपस्थिति सूचना कथा सकले पैछिले झाइ दिया मामा कथा सल ब्याका मुजा कोच्याको गुर्खा सल मुजा श्री दुख्या गुठी संरक्षक पुचाया मोती काजी तुलाडर स्वयंभू रत्न तुलाडर प्रोफेसर निर्मल रत्न तुलाडर र लक्ष्मी रत्न तुलाडर भाइका तुलाडर पी उपस्थित ज्या दिउ ख ठुक्ट हे ज्यास्ना पुचाया नाय एलन बैलोचन तुलाडर नुचे सेवा तुलाडर विद्यारत्न तुलाडर दीपक तुलाडर डाक्टर सम्पूर्ण मान तुलाडर रविन्द्र रत्न तुलाडर विकास रत्न तुलाडर तारावीर सिंह तुलाडर आदि पिनिगु उपस्थित जोगु ख नेपाली उत्पादन या उद्यमी मेला 2083 न्याट उद्यमी मेजो डिपे तारा तुलाडर नेपाया ठागुए देशे दुगु कच्चा पदार्थ पाखे नेपाय मौलिकता चलके जुइगु घरेलु सामान देका व्यवसाय याना आर्थिक पक्ष बालका वनमाउ खे बब्या डेकेगु ज्याया लिसे तालिम न बिगु व बिकेगु ज्यायाना वैचंगु दु ठुक्ट तालिम ब्या उत्पादन जुगु सामान्य बजार व्यवस्था यागु निम्ति ठिठी इले मेलाई गोसागुगु जान न्यागु वैचंगु दु ठोये झोले ठिठी घरेलु व्यवसाय तालिम कया नेपाली सामान उत्पादन याना जकमगा उकिया बालागु बजारीकरण न यानवन मागु खैट ठिठी खया पिन्छ विशेष बिया हेगु जायना हैचंगुडु मिसा उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि या निम्ति नेपाली उत्पादन व नेपाय मसीका मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल या नारा सहित छन्या उद्यमी मेला नेपाल मेला 2083 थनिया बसन्तपुरे जेठ 24 गते न्यागुडु प्रदेश सभा सांसद हरि प्रभा खड्गी श्रेष्ठ या मु पासी न्यागु बचा ढंगु सभा न जुगु दुसा उगु सभा नेपाल महिला कल्याणकारी समाज नाय डेबेटार तुलाडर जो लस्कुस न जो बिया दिउ ख मु पा मेजु श्रेष्ठ पाखे ट्वा देबा मटचाका उद्यमी मेलाई उलेजा यान दिउ ख मेजु प्रेम हिरा तुलाडर जो न्यागा दिउगु उगु सभा प्रदेश सभासद हरि प्रभा खड्गी श्रेष्ठ नेपाल हस्तकला महासंघ या नोकु प्रताप साके ये 25 वडाई नाय राजेश दंगोल बागमती प्रदेश हस्तकला महासंघ या नाय नवीन साके पिसा हस्तकला व्यवसाय या त क्वाटो कन्याका यंकी मागु व ठुक्ट या मेला उपलब्धि हासिल यागु बारे ठाउठाउगु विचार पंगा दिगु ख संस्था या डाबरी महेश्वरी श्रेष्ठ सुभा नचो बिया दिगु उगु जाजुले गोसा खलय नाय दिव्य तारे तुलाडर जो पाहा पिन्त चाय ठर्म स्वरूपिया छ मटिनाइ चिया रुपे उपहार देछागु जन जोगु ख मिसा पिन्सन घरेलु उद्योग चले ना आर्थिक पछैट बल्लाका वनमा ढका ठुगु मेला मिसा उद्यमी पिस उत्पादन यागु आपलो हल जोल स्थल तया मिगु जान यागु खसा ठुगु स्थले आपलो उपभोक्ता पिस घरेलु सामान निरीक्षण यागु जन यागु दो जनबाले गुला बाज बोज्या टजिक याट कसा टर गुठी कसा युवा पुचाय गोसाले जनबा दुने गुला बाज बोज्या 2083 साल जेठ 23 गते शनिबार टजिक यागुडो ठुगु बाज बोज्या जाजोले जनबा गुला बाज कसा टर गुठी ताम्राकार गुला बाज खल नेट टुलाडर गुला बाज अस बाज गुठी टेबा बाल गुला बाज खल व स्थापित गुला बाज खल पिस बोटी कागु ख ठुक्ट बोटी कागु ठिठी बाज खल पिस ड चाइलेगु बोली थाना केल टल जनबा देग चाइला ठठौ ठासे चनिगु यागु ख अनलिपा सकले गुला बाज खलक पालम पा ड लागु बोली थाना दिगु ख ठुगु बाज बोज्या अस बाज खल पाखे अस टवाय डबु कुने नेट गुला बाज पाखे ड्याइट सिना स्वा वो सिना जमे ताम्राकार गुला बाज खला पाखे राजमती वा
मृत्यु संस्कार्य झले खाडा मछले उडा समाज जास्न पुजया 2022 साल पुस 10 गते बिहिबार चंगु नियमित मुज्या चिसा छेलाबुला यान वैचनको खाडाई बारे न सहल ब्याकेगु ज्याजोगुडु ठुक्ट मुज्या सहल या झलेर खाडा अशुभ ज्याख अथवा मनु त मृत्यु जिगु बक्टे दिपे वनिबले सिमया दिउने तेगु ज्या ठौकने ज्या वैचंगु ख लोनेगु यागुडु ठुगु इले ठाउँकने आपासिन खाडा जना वेगु चलन थे ज्या वैचंगु याटा आवली चलन चल्ती महेगु निर्णय यागुडु नापा म्या मस्ते सिमय दिउने फांगा टेगु चलन दुगु ख उगी खाडा ढेगु उडाटे परम्परा निसिङ वगु मकोटका टागुडु ठौकने फांगा टेगु चलन मड्या वन्तुगु अवस्था बल्न वैचंगुडु ठोक्ट या अवस्था याना मज्जी मगापी म्या मस्ते जग खाडा टया मेपी सक्सिन खाडयो सट्टा ठाउगु सर्दा अनुसार धेबा स्वा छाया मदमेस त चाइला सुगतिय कामना या टैगु ख समाज को छुगु ख उडा समाज जास्न पुजय दुज रत्न कमल कंसा कारण उडा सयट डागुडु ठुक्ट या जाइत ची सक्सिन नालकया न्याका यंकल धासा बाटर बरन याटन यको तिव जुइ टैगु समाज आशा कागुडु नेवाटेस अनावश्यक थान अर्थय मडेक न्यागु ज्यायाना हेगु प्रवृत्ति ज्या वैचंगुली ठम न्याकगु ज्या गुल्तक प्याछि ख ढैगु खेन हेक्काटया न्याव निमागु स ठेका हैचंगुडु यको सुब्यादे छनाचुना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुलादर जुया त वेकन ची सकसित थम्या उडा बुख कना दिगुली नाप उडा बुख फुचायतना सुब्यादे छनाचुना वेकपिन्छ थुवाएको बुख मुना ग्वालियाना दिगुली अथे हे थो बुख जया ग्वालियाना दिमा भाजु सुगत रत्न सिन्दुराकार जुयातन यको सुब्यादे छनाचुना नाप चिकपिन्तन यको सुब्यादो जिगुथो ज्याजो उडा सनेना दिगुली अथे हे चिकपिन्त जिगु ज्याजो गथे ताल नाप सल्लाह सुझाव छोबी मन्दुसाक वे कमेन्ट बक्से कमेन्ट याना दित या चित डाइरेक्ट मैसेज याना दित इनापियासे जिगुठो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज लाइक शेयर व सब्सक्राइब याना दिल धका भलासा कासे थौ या जिजाजन हाकामी सुम्या स्थापित थुन हेपुसंगु बा लागु हाकु धागु मेनिङका थौ या त बे सुबे हाकु छन्त नपला त गुले थाकु हाकु छन्के दाका त गुले थाकु एकछिन रेडी उखन निसे जिगु नुगले छगु हे खजक लुमना वइचना अले चाकु चुना चको गाया वन्या बले दको सित अथे छाय खान चुना उइट नेबले नपला स दामरु थै मेगु छु दास चाकु चुना कया खै तुयाको न्याटी आसा ट्राइला या मला चाकु चुना कया खै अले न्याबे माल हाकु छत नपला त गुले थाकु हाकु हाकु या मते वालफल फुसा या कचावा थौ टिंकले हन्छ छन प सिंगल वे न्याट यासा थंगु ना फात छ छप्टी 8 नम्बरमा 6 नम्बरमा फुसा खाइमा म फुसा गाइमा न्याबले चाकु छु ना जग काम मते न्याबले मनु ते त अथे हिमी चाके मते हाकु छके ताका गुली थाकु हाकु हाकु कुचान ठुकुटी मिटका चकटी फेटुका तकुसित एला टोंकल अले मुआमरु गफिया तकुसिके त्या कया देवा फुका मुंका यंकल उली मसिदा धुना न ब्याज दुन स्याजदु गजो मछामा यामी छ ले नपला बले देवा गो धाबले उल्टा चकुचिउ ना कया ब्यंकल एबे मान जिगु ताले जकवा छन्त दाया छंगु लाटुटी पालाबी थमेसे धन बोल दम तक चकुचिउ ना कासा अंगले छन्त पानाबी कसो उली मसि देवा छ छु जक यागु जुइ मस्तिया ना शंकल स्वे गुली चक सुला चने फुटा बरु देवा यंका गन फोंकल ए हाकु छन्त नापला त गुली थाकु ए हाकु हाकु आशा
स्या अले छुजुल छुला गोम जक कला विगु गन जक मालिगु न्याठा वसा व छे मरु धाकला मेगु हे नम्बर फोन यासा बल्ललो नि तर कने विकास बिटका ह्याक ओहो जुगु जक मकुवा रामचा श्यामचा व हरिचा यु न देवा नै तो खनी अमेरिका ल्याव म सुरेश चाले बिचे ककुचु न थाइचौ वेयर इज माय मनी कुचा त चना चाकुची थावना सुरेश चथे या त धै बिल अले जागे जुया चाकुचा सुरेश चिउ छे वना बफु कोए टोरी कतै बिल हाकुचा खु छडाका चबगली मारा गुण्डा चाकुचु भरे सान किन मते कपिनु देवन नया न्याबले दादागिरी किन चाकुचु ना लाकु पाकु याना शेंकी मते बरु छक चाकुची त ना बलाना धामल अले तो हाकुची के देवले त कामल व बिउसा बिल म बिउसा म बिल चाकुचा हाकुची त कामल न्याथे आसा चाकुचा हाकुची त कामल ए हाकु छकटाका त गुले थाकु ए हाकु छत ना बला त गुले थाकु ए हाकु छकटाका त गुले थाकु ए हाकु छत ना बला 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 त गुले थाकु